Galiye'ye süzlü biremiz. Ay, suyunga nima kiringlar ishlaymadimi? Halil Ayubova. Laureat многих международных конкурсов. Просто красавица. Ay, rahmat Rafik. Rahmat, bir-birimizni maqtashingda, kuni shunday maqtasha turgan, bir-birimizga motor so'zlar ayta turgan. Qadrli do'stlar, tug'anlar boribizda tatarcha anglaydir. Endi bugun bayramga kelgan o'rislarda tatarcha anglarga tegish. Обязан во всяком случае. Ну что ж, дорогие друзья, следующая моя, вернее, первая моя композиция, она такая немножечко лирическая, но танцевальная. Танцуйте вместе со мной, давайте праздновать вместе, весело и на широкую ногу. Поехали, айда! Ой, ай. Друзья мои, Альберт. еще не замужем, знаете. Свободная. Сап свежий. Свежая. Киттик birgalashib. Gözlerini arlar küngen ışıksın onu ağlatasın. Gözlerinde yaşlar küngen sınıftan sınır bilsin Allah. Buranların hepsi şaklas muhabbetine sindirirgen. Birgalashib ketdik. Yo'q, to'shlab ketmasin. Oldir
Kaldırma beni yalvaza Kötken var bir güvenli yaşayamam Verüze Yok yok Başka gitmezsin Kaldırma beni yalvaza Kötken var bir güvenli yaşayamam Verüze Razı şimdi. Gelsin anlaşılmayayım Karaşlara Dünyada seni izle buramda da adaşmadan Kimlerine durma durgun Kaba birge biz kavuşarbar Salkın jiller orta kalır Bizim keldirge kalır biz İyi birge Yok yok Taşlap gitmezsin Kaldırma beni yalvaza Kötken var bir kirenli yaşayalım Verüze Yok yok Taşlap gitmezsin Kaldırma beni yalvaza Kötken var bir kirenli yaşayalım Verüze С праздником, дорогие друзья! С нашим народным праздником! Зимние забавы, Тушкалыйнар! Всем огромное спасибо за то, что пришли, поддержали организаторов сегодняшнего праздника. Но мы с вами еще не прощаемся. Веселье продолжается. Kulak naverkı держи. И bir, iki. Yok yok, taşlap gitmezsin. Kaldırma beni yalvaza. Kötken var bir güvenli yaşayalım. Verüze Yok yok, taşlap gitmezsin.